invite na. Manglaag ta sa Cebu, Bohol, mga higala. Kauman kining mga maestra o maestro na gwapo-gwapa. Tara, tanaw lang. Dinhi sa good store ta. Tara! Awasan na to? Welcome. Ang puso. Da. Na, kana sir din sige go. Da. Da man. Pa. Para mag-nervihan gabi. Nervihan. Murag nervihan. So magbayad diri for 850 pesos each. Adult 850 pesos. Eat all you can ka nga. Yes. Oh, pag maniwag ka, pwede ka pamalit o souvenirs. Ay, ala pa picture ko ani. Ala ganahan ko diri anindot. Nice shot. Picture ta diri This is the one. Eat all you can. Dito mo pera. Lima. Oh, 5. Diri lang. Hindi ka agi. Dito ta? Oh, diri ikani dito. Flooring cutting. Dira ka to naguba nga tulay. Bag-o nga tulay. So for 850 pesos here ang mga pagkaon. Corrupt. Yung mga kakanyo. Sleeping without you. Wow. Baliktad ang lakaw ani. Ang lakaw. Ano niya, baliktad ba anak ko daw. Sir, hi sa akong vlog, sir. Yes.
One by na sir, kanang vlogger. Dude's Torta. Kung ambot nakakuan ba katong ni viral nga bride nga wala nagmamit sa group na. Nakakuan ka to sir. Gabaya. Sir Mark. Napon may kauban nga Korean. Oh, dara ang Koreano. Taga South Korea. Aba, nanupan. Koreano nga, amin sa pizza. Ano na ginamito din ako? Wala tayong soft drinks ba yun? Tipay. Klaro mo tipay? Virla. Kanya ko nga. Yan sa Mulini. Lambay laha. Tambok na yan, lambay. Nanandig ko kada bawal. Ay, wala sila sipit. Ayan, pangal. Perfect drinks ba baka tuok mo? Ay, let's go to one. Awas pa natin. I'm not sure di ako gikuha na ng bukang. Sir, wala ko drinks. Ala, water. Let's of course but yan. Tapos naman left. Tapos Kaya isa lang. Isa lang siya. Isa lang yan. para di lang sa para di sa ako sa iba. Pero ang free buto na may Sa pula. Young and we both know take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You always know enough. okay na. Di ko kami mula on kami. Kaya lang, mga video kaya Dapat nakagwaan. Nakay nga master. ayun lang pa. Sir, delivery ang water. Ayun lang. Yan na ni Mako siya. Wala na pala bigyan. Maugaw sa tubig. Uy, naman. Hala, nangabot na sila diri. Yun, nagkabit na. Mahina lang siguro. Yun naman pa katilat. Wala ko na tao. Dali na dito. Ay, ito yung daw. Active drive.
Take my take me home to the place where I belong. West Virginia, West Virginia. Mama to mama. Alam mo lang silang dito, ang girl. Sudah magkakalis. Sige na. Awitin Agara. Kaya nga naman for international entry. Awitin bago. Hintay para. Isayaw mo. Sumayaw sumunod ka sa kata. Joy Imong uyab sir, imong anak, asawa. Hindi siya tayo asawa. Okay. You're just too good to be true. I love you, baby. Again, it's quite alright. I need you, baby. Come a lonely night and love you, baby. Doesn't me when I say you're pretty, baby. Then I'll say I need you, baby. And I love you, baby. Let me love you. Just too good to be true. Don't take my eyes off you. You feel my heaven touch. I wanna hold you too much. Oh, so much there. Siya niya magpa-picture. Just too good to be true. Can't take my eyes off you. Diyan, baka na lang ito I need you, baby. I love you, baby. Listen to me when I say, we're pretty, baby. Baby, baby. You, baby. Let me love you. Kuya, pila ninyo to si Sir, oh. Kanindot sa tulay. Okay, ready? 1, 2.
Ay, mo sa experience? Long? Okay lang, okay lang. We would like to say goodbye to everyone. Thank you so much. Thank you for coming. I hope to see you again. Thank you for teaching me for this one. Maraming salamat po. So, ingat po kayo. God bless you. Paalala na po, please don't forget to check your belongings before you leave and disembark one by one. Your safety is at Italit 50, wak kami nakatiwas po, naubo namin. Last pag-yod mo na ako. Hinagot niya ng kaon. Balik na. Butang kong feedback. Sayawin sana ko dito, JBR, mawala itong saan. Sige na, go! Sige na ba? Requested by... Oh, while waiting for our change. Mahawa naman sila. Siguro na pinagkakat ay mag-anak ko lang. Picture Para sa vlog, Jim. Ha? Kanawa ka ng mga bukab, ng gipambitay. Ako man nagayod kami diri og kaon sa floating cottage sa Luway, Bohol for 850 pesos, 30 minutes nga may travel. Thank you for watching. God bless everyone. Hantod sa sunod nato nga mga video dinhi lang sa Dudes Torta. Bye bye. God bless.